Bergim geldi. Egizелдин эркеси Эсил Кайран Майра Керим кыз апабызды билбеген кыргыз жок. Апабыздын Сезим жанары деген керемет чыгармасы апабыздын керемет чыгармасы кумга сиңген жамгырдай халктын калың катмарына сиңип жүрөктөрдөн түнөк тапкан чыгарма апабыздын арбагы ыраазы болсун деп жалпыңыздарга Сезим жанары чыгармасын аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Кандай жүрсүз деп сурап дарегим кадала түштү оттой карегим бегапар жүрсөм берип кеттиң деп багып алгын деп сүйүүдан эгин senin janarın selдей ağamın Sezim gölüne çöküp baramın sağıngan кезде sanap kadamın sanaga düşsem kayda baramın kabarın aytчы карагым кусалык кызса кайдан табамын кучагым жазып тосуп аларым Gözündü gele görüm düşümde tonuk sırların dolu içimde Gütüsüz yerden görüp kalsam de göçe gezemin elin içinde Senin gözlerin jürek ezgenin kadir suyumday kantip sezbedim Seni tabam dep düne gezgemin appak tangdardan talbay gözlerim Sağınçımday gel tarkat tez meni Kaceti da jok senden özgönün Özüңdү ütüp жүргөн кездеми Oyundan çıkpay ошол саламын озун тырмадым бүткөн жараны жарк эткен нурдан жалтана түштүм жанымдын арба сенин жанарың Senin gözlerin jürek ezgenin kadir suyumday kantip sezmedim
Seni tabam dep dünya gezgenim, appak tаңдардан талбай көздерім. Сағынышымдай кел тарқат тез менің, қажеті да жоқ сенден өзгенің. Өзіңді күтіп жүрген кезде мен, өзіңді күтіп жүрген кезде мен